Twongeye kubaha ikaze bakunzi badukurikira umunsi ku munsi, batarakora subscribe bakwiye kuyikora, no gutanga ibitekerezo ni ingenzi kugira ngo tumenye ukuntu mwakira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Like ni ingenzi nazo tugaragaza ko ibyo dukora mu bikunze. Yego tubahaye ikaze. Tugiye gukora ikiganiro dushingiye ku biri muri Syria. Syria amaze iminsi mwumva hari umutwe usa nkaho waje guhirika Assad, perezida wari uyoboye Syria, guhera mu ntambara yo mu mwaka w'ibihumbi 2011 bajya kumuhirika bashaka kwavaho. Intambara imaze imyaka igera kuri 13 ariko idakaze nk'uko tubibona ubu. Tugiye kuganira byinshi kuri iyi ntambara. Wenda tugiye kubanza duhere ku bihugu bifite mu kuboko muri iyi ntambara kugira ngo tujye tuganira musobanukirwa byinshi kurushaho, ariko nibura tuzi ngo ikiganiro tugiye kuganiraho harimo igihugu iki n'iki 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 kugira ngo mwumve n'inyungu za buri gihugu cyose kiri muri Syria. Tugiye kubanza duhere ku ruhande rwa Amerika. Ku ruhande rwa Amerika bari kumwe n'inshuti zabo Israel batajya batandukana, bari kumwe na Turkiya na Amerika ubwayo n'umuryango wa OTAN muri rusange. Ko mu mwaka wa 2011 iriya ntambara muzi ko abana b'Abarusiya basa nkaho babyibuka neza, cyangwa ko badafite amakuru ya turabanza tubanyuriremo. Iriya ntambara Amerika ijya gutera Assad ifite gahunda yo kumukuraho kugira ngo ishyireho ubundi buyobozi bugendera mu matwara ya Amerika. Urabizi ko Amerika ikitabona ku rwego rwayo ivuga ko nta demokarasi, yaje ivuga ko ije gukuraho ubuyobozi bw'igitugu, ije gusimbuza Assad uwo bumvaga bifuza. Wenda tutarageraho reka tugaruke ku rundi ruhande ruriho Uburusiya. Uruhande ruriho Uburusiya hariho ibihugu bikurikira: hariho Iran, Uburusiya, Liban. Nibyo bihugu byigaragaza ko birimo, ariko bura n'Ubushinwa buba biri hafi aho, kuko wenda butigaragaza ariko Ubushinwa buba buhari. Wenda tutarajya kure, Turkiya nayo ndaza kubereka kuri iri impande ebyiri, ariko muragenda musobanukirwa byinshi. Duhereye ku nyungu za Turkiya. Turkiya hari umutwe warwanyaga Tayyip Erdogan, perezida wa Turkiya. Uyu perezida yahuye n'umutwe uramurwanya, byasubiza guhungira muri Syria. Baguhungira muri Syria, akajya yavamo, abandi bakajya muri ibihugu byo muri Baltics guhungirayo, ubwo kugira ngo Erdogan ntabashe gufata abantu bamurwanyaga. Ariko ikintu ashyize imbere cyane Erdogan ni ukugira ngo arebe ukuntu yabona biriya byihebe byamurwanyaga, kuko byamutezaga akaduruvayo bigatuma mu miyoborere ye hazamo ibibazo byinshi bitandukanye. Iki kintu kikabangamira Erdogan, ugasanga inshuro nyinshi Amerika uwo mutwe yifashisha kugira ngo iteshe umutwe Turkiya. Ariko Turkiya nayo ntabwo yarekeyeho, ikomeje gushyiramo agatege cyane. Ishyiramo agatege ihangana n'uwo mutwe, ariko nyine bibi by'ubusa kubera ko Syria yakomeje kubika izo nyeshyamba zarwanyaga Turkiya. Ugasanga nazo zibangamiye Turkiya ubwayo, ugasanga Erdogan nayo ihangana nazo, kandi agahangana zitari no mu gihugu, ugasanga ziri hanze y'igihugu, kandi guhangana nazo bikagorana. Hano Amerika ikifashisha gutesha umutwe Erdogan, kuko na Erdogan we ntiyumvikana na Amerika nubwo ari muri OTAN. Iki kintu rero cyaje kubangamira Erdogan, bituma nawe akagenda akora uko ashoboye kose akagenda agaba ibitero shuma, bituma nayo intambara ikomeza kubiyanga muri Syria nayo.
tugarutse kuri Iran nayo iharwanira amatwara yayo ishaka ko ahanini ibirwanira Iraq cyane kuruta ko yarwanira Syria, ariko kugira ngo igere kuri Iraq neza no kuri Syria, kugira ngo igere kuri Iraq neza yifashisha ko nibura yabona amahoro bibanje guhera muri Syria. Ko muri Syria niho hantu hambere bameze nk'aho barimo hagati na hagati muri ziriya ntambara, kuko ahantu hose bishoboka, kandi barabizi neza ko hari ahantu Israel naho ihafite izindi mbaraga ubwazo. Ni nayo mpamvu hariya isenyuka rya Iraq na Syria ni imbaraga zirenze cyane Israel yahungukiye, ko ni ibihugu n'ubundi bitumvikanaga na Israel, ntibyumvikane na Amerika. Bivuze ngo n'ubundi kutumvikana na Israel na Amerika bakisanga muri ziriya ntambara, n'ubundi murabizi ko Israel yiga ubutaka bwa biriya bihugu kubera ko bigaprofita biri mu ntambara, nayo Korea ubwabaga bakisanga mu ntambara zitarangira. None iyo urebye hari ahantu ku ruhande rwa Israel ni ahantu heza cyane hayifasha kurindira umutekano wayo kure cyane y'ubutaka bwayo, kurinda ko intambara yagira iwabo mu gihugu, ikifashisha biriya bihugu birimo intambara Iraq na Syria. Ari Iraq na Syria rero nanone hakaba ubutasi bunanone bwa Syria butajya bucogora, ugasanga nanone kandi kubera ko murabizi ko Israel nayo ubwayo ntiyorohewe, kubera ko Iran nayo ifite gahunda yo kuzayisenya, kuba baranabyitangarira bavuga ko umwanzuro mbere bafite muri akarere k'uburasirazuba hariya baherereye ni Israel yabangamiwe by'Abarabu mu myaka myinshi ishize, n'ubu biracyayibangamira, cyane cyane iyo ugeze nko muri ibi bihugu by'Abarabu cyane birakabije. Nanone ugasanga hari ahantu Iran nayo hashaka kuhashinga amatwara yabo, ko ni igihugu kinini cyane kikagira n'abaturage benshi. Urumva igihugu gifite miliyoni 90 z'abaturage ntabwo kijyanye na Israel ifite miliyoni ziri munsi y'10, miliyoni nke cyane ugereranyije. Yawe no ku butaka ni igihugu gifite ubuso buto cyane buri hejuru kilometero kare hejuru ya 22 gutyo uzamuraho n'utundi duke. Ni igihugu gito cyane ugereranyije n'u Rwanda. U Rwanda ruranakiruta cyane, ariko none agahugu kihagazeho gashaka kubaka imbaraga zabo hariya kugira ngo kayobore muri Middle East, ariko nanone Iran nayo ikaba ishaka kuyobora, kuko ntabwo ugomba kubona nk'igihugu gito nko kuriya cyabafatana iriya Middle East yose, kandi n'ubundi cya gice kirimo Abarabu benshi, baravuga ati ntabwo byashoboka. Bivuze ngo Iran wenda tuzabanyuriramo impamvu bahorana mu ntambara na Israel ubutitsa, tuzabasobanura byinshi kuko hari n'ikiganiro twabivuze, ariko ntekereza ko tutabisobanura neza ngo abantu babyumve, babinyuze hejuru dutambuka turimo turasobanura mu kindi kiganiro, ariko nzabakorera ikiganiro kirambuye amakimbirane ya Iran na Israel ahantu aturuka. None tugarutse wenda nko muri Liban murabizi ko ari igihugu gishyigikiwe na Israel na Iran. Ni igihugu gifite systeme kigomba kuba kigendera munsi y'amategeko ya Iran, kuko n'ubundi systeme imeze nk'aho ari imwe. Liban nayo hari ahantu hafite ingabo, nako Hezbollah ihafite ingabo nyinshi zihora zirwana kuri Syria kugira ngo Syria itazajya mu maboko ya Israel. Kujya mu maboko ya Israel egari ko Liban nayo yabigenderamo. Hari ahantu bakora ubwabaga kubona Hezbollah na Iran bakora ubwabaga cyane kugira ngo ari amatwara muri Israel yo muri Syria, kugira ngo atazatwarwa na Israel. Ko ayitwawe na Israel bivuze ngo bari abantu bose bari mu kaga, yaba Iran yari mu kaga, yaba Palestina yari mu kaga, yaba Liban yari mu kaga, ko ni ibihugu byose cyangwa hari inshuti byose byunze ubumwe na Iran n'ibihugu by'Abarabu muri rusange. Bivuze ngo nanone Israel yakigarura ubundi butaka bunini cyane, uzatuma noneho ihagira ijambo rikomeye cyane, bigatuma
na Iran yahasenyukira, kuko murabizi ko Liban na Iran bikora ku mipaka ya Syria, na Israel nayo ikora ku mupaka wa Syria. Bivuze ngo hari ahantu Israel iramutse hafashe, ngo bya bihugu byose byari bihanganye na Israel byose byakisanga nabyo bicishijwe bugufi, bigatuma za mbaraga zabo zitakaza ubushobozi. Wenda tugarutse ku Burusiya. Uburusiya buriya nabwo reka tubugaruke, hari gituma Uburusiya haraburwana kandi ukumva ko butanahava. Uburusiya hari byambere bafite military base yabo, ibintu bya gisirikare ugamije gukontorora hari mu burasirazuba bwo hagati, kugira ngo birinde ko Amerika izahafata, kuko hafata egare kuba yabangamira iki Burusiya, ikongera ikanabangamira na Turkiya. Buriya kwashyira reka mbanyuriyemo akantu gatoya ku bijyanye n'ingaruka bari abantu bagira Amerika yashinze ibirindiro. Buriya hari Turkiya muri izi OTAN, kandi muri OTAN naho irimo, ntabwo kirimo nk'igice, ko ntabwo irimo yose, kuko ubwayo kwashyirwa ibirindiro bya Amerika ibiri mu mazi abiri. Kuba gushaka kwivana muri OTAN byatuma bayishyiraho igitutu, ugasanga itakaje ubwigenge bwayo, yaba mu buryo bw'ubucuruzi ikabangamirwa, mu buryo bwo guhahirana n'Abarabu bikagorana, kandi bashaka kungurunga kugira nabo bagire igihugu gikomeye. Murabizi ko Turkiya nayo iri mu gihugu strategique cyane, kimeze nk'Ubushinwa mu buryo bwo gucuruza, kuko ni igihugu cyegereye inyanja, cyegereye ibihugu byo mu Burayi, cyegereye ibihugu byo muri Afurika, biroroshye cyane mu mihahirane. Urumva ari ahantu yahabangama cyane Amerika, kugira ngo ibangamire Turkiya, ibangamire Iran. Kubona buri Iran nubwo ikora ku mazi, ariko nanone yahashinze ibirindiro biragoye kugira ngo igire ijambo, kuko Iran yahita icisha make nanone, bigatuma nayo ijya munsi y'ibirenge bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo na bwa Burusiya ntibwaboneka ukuntu butabara Iran, kurumva abanyamerika baba babegereye. Hari Israel ihari, nacyo cyabaye nka base militaire y'abanyamerika, kongeraho Syria yabaye iya kabiri. Kuvuga ngo rero Iran rero nta handi hantu yaba ifite amaboko uretse kwitabaza imbaraga z'Ubushinwa, nk'igihugu cyaba kiyegereye, kuko Uburusiya buri kure yayo. Byasaba ko Uburusiya bwajya buhahoza amato, kandi byasa nkaho byajya bigorana. Bashyira ubwato buhora bwiteguye kuzacakirana n'Abanyamerika biragoye, ari buri ubwato bukuraswa n'ibintu biba byoroshye, kurusha ibirindiro byaba biri ku butaka. Ibirindiro by'ubutaka hari uburyo bwinshi uhungisha ibintu, ariko mu mazi bisaba ko uhungisha ibintu, ibikoresho bya gisirikare ukoresheje andi mato magenzi yayo. N'ahandi n'ahantu babangamirwa cyane, bigatuma na bwa Burusiya babutangatanga. Urumva bahugiye mu majyepfo yabo, niho hantu hari haragoranye. Gufata Turkiya no gufata Syria bisa nkaho bubangamiye Uburusiya, ko ubu uri mu majyepfo, kandi mu majyepfo n'ubundi ikintu kiba kigezweho hariya ni ukubutangatanga Uburusiya, kuburasa bikoroha. Kuko kurasa uri muri Syria, Uburusiya nabyo ni ibintu byoroshye. Uburusiya ni igihugu kinini cyane, kilometero kare 17 n'imisago, miliyoni 17 n'imisago. Rero ugasanga urabizi ko n'Uburusiya nabwo butorohewe, yaba mu burasirazuba bwaho bari mu ntambara bari kumwe mu burasirazuba bwa Ukraine, hari intambara ibahuje n'Uburusiya ubwabo, hari intambara itoroshye. Bivuze ngo rero hari ahantu nanone yaba ari mu kaga. Wajya mu majyaruguru yaho naho mu nyanja, Abanyamerika baratangatanga. Urabizi ko Abanyamerika bafite ibirindiro byinshi mu Burayi, cyane cyane mu Budage. Aho hantu naho ni akandi kaga, uburengerazuba bw'Uburusiya baraba bafite. Kongera mu burasirazuba bw'Uburusiya nabo barahari, hafi ya Alaska. Aho hose Abanyamerika baba batangatanze. Bivuze ngo rero gutakaza Syria nano ni ikindi gihombo gikomeye, byatuma none Amerika yisanzura cyane mu kubangamira Uburusiya nanone.
Buriya tuzajya dusobanura ibintu byinshi uko bwije uko bukeye bitewe n'amakuru agezweho, tukafata umwanya tukayasesengura. Ntabwo kubaha ikiganiro kirekire ariko tuzajya tubaha ikiganiro uko muzajya muri budukurikira, tuzajya twongera bitewe na message tugaragariza, bitewe n'uko mubona ibiganiro byacu tubagezaho. Abashimira ibihe byiza, utarakora subscribe, comment, like, share by'agaciro. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.